Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua kabar rekan-rekan. Nyona komentar Imran Aceh Gam Malik Mahmud. Wak kombatan Gam Imran Aceh. Kader BA loh. Jadi bak komentar ji menurut dikirim oleh rekan komentar di miyuk video. Abu Laut bak ayak mendahah bak istana lembaga Wali Nanggro. Hai Imran Pasir kedua le Imran Aceh, anggota kombatan Aceh Penjilat, anggota Gam Malik Mahmud, Gam Tipe Rakyat, Gam Poh Bangsa, kader PA lo Imran Aceh nya, kader PA Imran Aceh, cukup anak orang ni. Aceh pengkhianat bangsa, Aceh pengkhianat aman, Aceh tipe rakyat. Jadi bukan lagi Abu Laut jak mendahah. Abu Laut ke jak mendahah kena mu dalam hana utama. Di luar nah. Kuat kalen karena nak acara bak makam Wali Nanggro Wateuro di Meru warbes kuring belah orangnya. Yujak le ketua KPA wilayah Nagan Raya Tengku Azari alias Tengku Pidi. Nampak 1.500.000 ku bapeng ro dari kampung. Kan ya mendah bak Malik Mahmud lagi kahnya Imran Aceh. Kah enggak mendah nan lilih tepat Malik Mahmud nan ji jopeng. Bek deuk ma ke, bek deuk ayah ke, bek deuk anak kah ke, bek deuk inang kah ke. Boleh anam dah. Pengroi bah. Pengro ku bah. Dari Nagan ku de umur. Pengro ku bah. Hana ku du pi Matogo. Ngang kendaraan ro ku ja, ngang Honda ro. Minyu ku boh ro. Pengro punang. Hana ku lake bak KPA, hana ku lake bak PA, hana ku lake bak wak Gam Malik Mahmud. Aci kata yang padu menai ju ketigamnya. Ji bayu royong ju. Kan lagi perte wakah. Kan dah pengkhianat ji dah ni. Abu Laut kan pengkhianat. Kawat tipe rakyat. Puak ge wakah. Nyan bah Gam Malik Mahmud. Gam Poh Bangsa. Bersih lagi penjajah. Awakah penjajah? Penjajah rakyat Aceh. Kabeh rakyat Aceh sejai mati. Bud awakah. Hasil tanah perleh kejabatan awakah laknatullah haram.